Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Amma ba'd. Amandasатын кезде тек қана қолды көтеріп амандасу ол макрух болады, егер тілмен айтпайтын болса. Яғни егер амандасатын адам алыс болатын болса, оны тілмен де, тағы қолмен де көтеріп амандасса, ол болады деп айтады. Бірақ жалпы тек қолмен көтерумен немесе бастың еңкеюмен немесе белдің еңкеюі ол барлығы макрух амалдар болады. تحتوي على المراقي الفلاح نكيلت التحية بالركوع والاسترخاء الرأس مكروهة لكل أحد مطلقا باستقي سيتو من نمس الركوع قلو منهم بارلغ مكروه تحريمي حرام ومثل السلام باليد يعني قول كترو أما النسو كما نصت عليه الحنفية إمام أبو حنيفة رحمه الله وصلنا حرام جويتات إمام شرم بالعلي رحمه الله رسالة نكيلت ومحل كراهية الإشارة باليد إذا اقتصر عليها قل من كترو مكروه ولد قشان тек қана қолды көтеріп амандасатын болса. Бірақ хадисте келеді, Наби саллаллаху алейхи ва саллям жама байнал лафзи вал ишара дейді. Ибн Хаджар Фатхул Бариде келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи амандасқанда қолын көтеріп, тағы тілімен де айтатын болды деп айтады. Мұнда егер алыстағы адаммен амандасатын болса, қолды көтеріп, тағы тілімен де айтса болады. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.